Республикара шураги бушланны елана кене ергебе техникана уя чималдан кандыр енчи районда илсе духрич. Елчик тарихинчи камбан хучалых равун 5 гектар куры какна. Пуре улды предприятире уйхиришне дыдынна. Елчик сем шурагине мылле хадырленене пере район администрациян пучлыхи Николай Миллен телефон бабылдерче. Район беберен херепин гектар жинде шургега излен туза эртермелле. Кселге жол, сиренвизи бинде пилешер гектар жинде, біржелі біржайыршы культура зинекса хварашын. Чага сине дума сербына агрегат хучынат. Ксел пин гектар біржа акса хварашын. Иги бинде вынуктум шулда, керге культура зине, улды бинде вишраллы гектар жинде акса хварна. Візем лайх хелгасрыш. Візене удобрение бе абатландырас эшпырат. Шах хужалық сем пиде лайга сеза граша. СХПК «Рассвет», СХПК «Комбайн», ЗАО «Прогресс», Яманчурина, СХПК «Сатурн», ООО «Победа». Буры пинде сағыршыр гектар жинде керге культур зіне ландарна. Шундармалны сырмелли материал земсидеша, паенги гуна вижибинтонна изегельна, удобрение щитчерхер щитидонна. Паенги гун шумуржуны чармандарат, хәлінде бәдем техника земенде эшлемесі, мәжін дедесін ебір кацетра пар техника зіне лайық қадарлені шүрге агазде, тузайыр термешкен. Ну, шак хевел бақмадынсан ебір кеске бағытыра шүрге агазсене терме ебірінді қамырның машаған бек тілі олардына. Азайль зеретпір, Чувашин рекышал тырбуллаптыге пелік шырсағырвын белік пен гектар ешінмала. Кувыл пілдірхінчен 1% шурыны майрақ. Ял хушалық министерственчен пілдерне тарық паянхе гуна керхе культуры сенет вады пен гектар, нумайшул үзеген күрік сене пен гектар абатландарына. Вишер шетмілді ғыртонны варлы химшамлана. Хушалық сене минералы удобрение бе 50% тивиштерне кузель шпе предприятие малла шлеща.